November ni som pakhat sang ni som ni pani zirtop ni ani e Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in von lo du sanga chibai thaber kan bu ka chu him le dam taka lom zel turin du sanga sang ber kan hlan mol chu ani tun trum kan video a hian Myanmar ram buaina le Indona chanchin thar ber te US midterm election thina ngai nom takte Ukraine Indona chanchin thar le China president thu thar ber le ngai nom tak te kan thirin kan ngai thlau dona thir tu le ngai thatu zong zong te kan video atop thlenga ngai thatuan turin kan an som chu ani Myanmar sipai sarkar hnoya court chuan civil sarkar pai thlak taka National League for Democracy NLD party MP hlui Win Min Hlaing chukum za somli pariat tang turin a hrem ama a hremna apek to nen chuan kumza somsari pathum atang don ta ani kum somnga pahni mi Win Min Hlaing hi firfiak zonga chea puna thubuai pariata thiamlo chantirania kum sangni somni pakhat February thla a sipaiten civil sarkar pai thla thuneina an hne chunhuwa NLD party huai tu le civil sarkar official engamoza chumanin thubuai sipaite hian an siam sakani Win Min Hlaing ni kumin March April le June thla khan sipai sarkar du lo na lantira buaina chaw chuana a innam hnoile firfiak zonga chea puna thubuai ate thiamlo chantirin kumsomni panga tang turin sem alo ni to bok heti lai hian hlain thiamlo chantir anina thil then khat thi zela ta nuwa thil thleng te nia soi ani bok Myanmar sipai sarkar chuan July thla khan firfiak zonga chele sipai do dana lan tira puwa thiamlo chantir political activist pali te chu alo ti hlum to ani NLD chuan sipai ten thu neina an chanhuwa an party official le member zakwa som pasari man ani to then kha chu chhuwa zui le ngal ma se tuna hian mi jasari pakha chu hren mek annani thuan soi NLD ho tu ber ong san su chi po sipai te hian an la hreng zui jela thu buai engamo za siam sak to in an puna then kata thiamlo chantirin kum somni paruk tang tura hrem ani to bok heti lai hian sipai sarkar chuan su chi hi thu buai a siam bel sak zel ni Myanmar sipai ro relan hoya anram buaina chuan zia om lam alapan theilowa sipai te le sipai sarkar du lo tu te in kara buaina hi ala chuak renga sipai ten civil mi te an bei chun zom reng bok United States le European Union chuan thole ni khan Myanmar sipai sarkara mi poimo ta hrengna an ti chuak thar lia EU hian mi som pakwa hrekin an zinga hian minister le chief justice po an tel kumni chung sipai te ro rel hnuai mi hring dingna chanvo na sataka paljun in tharum thona a thlen chun zom renga ni ti in European Council chuan hrengna an siam bel le chan hi an soi ani European Union hian kumin February thlanua hrengna ati chuale masaber ni in mi somriat pali le Paul company som pakhat hrengna alo siam to ni US chuan arm leader Chiu Min le a company Sky Aviator company chu blacklist a atel ve bok Chiu Min hi Myanmar sipai sarkar nena inzom na het tak nei ramdang sipai officer ten Myanmar ram an tlor don puwa aruang man tu atana man ani ti US Treasury Department chuan atalang Myanmar sipai ten aircraft part le ral thuam lam lak luna tur imrem na po ani hian akal pui thin ni asoi ani Treasury Under Secretary for Financial Intelligence Brian Nelson chuan sipai ten civil sarkar thuneina an hne chunua an ram chunga buaina chuak le mi puite torna chu Chiu Min hian alo hlok phui thunga ni ti na soi Myanmar sipai ten thuneina an chanhuwa ram chung mun ranga buaina chuaka kumni chungi mi sangni zali chuang an thi towa mi makta duai khat chuang an in le lo chuasanin an lo ral tlan to ni in Assistant Association for Political Prisoner chuan atalang China President Xi Jinping chuan anram sipai People Liberation Army PLA te chu an theina te tipunga Indona ma chonle nena changtura in peireng turina ti kum somruk pokomi Xi hi atam thumna tan Rural Life Communist Party of China CPC General Secretary tan thlannon le ania
Central Military Commission CMC head ani bawk China rama din hmun ro pui le thil ti thei pathum ro relai party ho tu sipai ho tulu pele anram president din hmun chel mekin ji hi party founder Mao Zedong ti lowa chuan heng din hmun poimo te kum som chuang chel thei om chun ani tholeni khan president ji hian Beijing a CMC Joint Operation Command Center lo in anram sipai te hena thu cha hi asoini sipai te chu in ring renga om atul thu te in ti chak bel zela an ti tur te an hnen chho zel angai ani ati PLA chu kum sang ni somni pasari world class armed force siam turin sipai ho tu te point tran an lak angai ti asoi he kan thil tum ti hlo ting tur hian kan vain kan thei top kan chuangai ani Xi Jinping chuan ati US midterm election lam thir vele zoi ang o Senate Grand Old Party Republican ten ma hroi mekin seat somli pakwa an latwa Senate thunun turin seat ni an lama ba ka ni Nevada state result puan meka in transitional meka Republican lam an che thazok ri in alanga Nevada hi Republican hian an lak ngei arin om ta hle a si somnga chu la chiang tura ngai thei an nia ama ero chu puan chen ero alani lo thung Senate thunun turin Georgia an lak ngei hi Republican ten angai dona Georgia hian Republican candidate Herschel Walker le Democrat candidate Raphael Warnock te chu tundin hmuna vote tlem te tak taka anin thlawa wangin thathar lama Senate run off an nei angai hmel ta a run off hi December ni ruka nei ani tur thu puan chian ani ta ani Senate chu Republican ten an thunun thengem ti chu run off nei huna hian a chiang lon chau ani Democrat ten seat somli pariat tundin hmuna an la ve to angai ani bok Arizona state hi an lak le mela si somli pakwa an la ve turin Democrat te ngai ani bok an din hun ngai Vice President Kamala Harris wa Senate control le thei turin Georgia Senate run off apoimo top khokdona Georgia hian an chaklo vai chuan MNF in BJP an mongzong ngot ai puin Democrat le Joe Biden te chan chu a chheviau don ani sakei bang nei muhil pal har ang lo ani mela an lungphu po ain thum ron tluk ngein arin omani House lama po Republican Grand Old Party ten seat jani pakwa la to in ma an ruai ta wunga House Speaker Peter Chim omzet mai Nancy Pelosi lal thu thleng paithla turin si som che an momoto ani tundin hmuna ma hroi mek na si som paruk vel an neya Donald Trump po a chena mar a lago lama thlasik ni lum hnung puaka thingpui sen hang dot khul pain anui khivur vurang mai ni in soyani anui pui mel tha dom Melanie Trump la chuan a in leng te thingpui sen hang thlit reng in among reng a hung man lowa tunge House Speaker tharnai tur ti velte an ngai tu na samayani House Minority Leader ni mek mase Majority Leader ni ngei turangai Kevin McCarthy theowin an bokpan then lo ani mai tundin hmuna hian Democrat Party ten seat ja somkwa pani la in Republican Party hi an ve mekani House of Representative thunu tur hian seat jani som pariat la kangaya tundin hmuna alandana chuan Donald Trump do renga tar thi mai mabak Peter ra phlak tak Nancy Pelosi vokla lena Democrat channa House of Representative chu Republican ten an thunun ve don ta ni te point alang ta dewa tiang khan hnuai tianga an chia ve ngei don ani mel ta riau Senate le House Republican ten lo thunun ta se enge thlengang I han thlir teang Joe Biden atan chuan van pui achim ani hotanga tekel menne ufar sin ti hla chu tuilo zeta sak angai mel khop mai sangni somni pali US President chu atum le ani point beisei bo ani tonga afapa Hunter Biden a laptop chungchang te pa ka China le Ukraine scandal te hi Republican ten chui ngei an chak sakhai mai sia an chui thia an chui chuak ani nga chuan Biden atan chuan lungai na thua thum a thleng ngeiang Biden le FBI Director Christopher Wray Manilo ka trama in FBI hote daptir tu po kha an impeach lawang ti soya harta le ole tundin mona US midterm election a chakjok tur Senate thunun tur le House of Representative thunun tur ala chiang chia lona a
tuna tanga reilo te a chuan a chiang chho thuai tura te pawh han ngai ta ila Senate lam ero an in hne tok hlea December ni ruka Georgia a run off nei tur hi apoi mo to khok don ta ani iro thlir zel report mai te ang